ada bidadari tak bersayap tuh. Dari bangetnya mah pas nih buat bahan mah. Kayak gua kenal tuh. Si Codek bukan ya? Apa gue salah lihat? Ah, bodo amat lah. Dah. 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 Oke, diruyuk ya, woi. Aja lah usah saya. Ah, yang tukang cukur ya. Kemarin nyukur tadi anggus kan. Dasar tukang cukur edan. Tengah arti aing. Emang hulu aing hulu seleh. Mana tuh culing? Hehehe. Hehehe. Culing, culing, culing. Edan pok ange-ange. Pok ange-ange. Pok ange-ange. Bisa ditus bol, ledeh aing. Pok ange-ange. Pok ange-ange. Pok ange-ange. Wah, tadi cewek gelis amatnya. Tapi sayang, aing cuma bisa ngahayal doang. Kaskeun bae lah. Moal bener. Ah. 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 Ah, mantap biasa yuk. Aduh. 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 Sedikit yuk. Tata sedikit tah. Sedikit dah. Wah, anu edan. Pok ange-ange. Pok ange-ange. Pok ange-ange. Ayang, ayang, ayang. Ayang, 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 ayang. Yang ayang, ayang, ayang. Yang ayang, ayang, ayang. Pok ange-ange. Pok ange-ange. Pok ange-ange. Pok ange-ange. Pok ange-ange. Pok ange-ange. Ma. 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 Pok ange-ange. Pok ange. Tolongan ma. Mana na hasta. Kamura na. Pagkura balik. Ime. Ay sapunahan kung tolo lumpatan. Ay doon ako na anak ko. Nueda numana. Nueda tubok. Ange, ange, ange. Ano kito tatawin?
Lah, dasar siapa muda langsia? Pemuda lansia naon, Beng? Gelok lah jeleng. Kok aneh-aneh. Kok aneh-aneh. Kok aneh-aneh. Kok aneh-aneh. Kok aneh-aneh. Kok aneh-aneh. Dah. Ai. Kok aneh-aneh. Kok aneh-aneh. Woi, gugus jeung lecet. Bau pak sama tiang listrik. Wih, Kok aneh. Kok aneh-aneh. Demah edan. Kok aneh-aneh. Oh iya demah edan teh. Dunia corona, dunia langsia. Aduh. Kok aneh-aneh. siapa nu edan. Aduh. Parah ya nu edan eta. Teu meunang manggihna naon. Main di tusbol be, tiang listrik di tusbol. Manikeun ledeh ka lecet teh tiang listrik. Kebeleg dasar nu edan. Pusing. Aduh. Da kayak meunang panglaris udah nu edan bae. Ya teu edan. Aduh, buah-buah. Tadi di bete nu edan. Teu mah edan naon teh mah. Ih, ampun dah. Aduh, ai. Wah, Mang, kumaha ieu nuker teh dianggeuskeun? ai hampura mang kamari anu edan pok ange-ange. Main tusbol wae atuh kula sieun besi di tusbol. Kula lumpat. Ih, Aduh, kumaha tuh ieu nyukur jadi pendek kabeula kitu. Kula ka imah pajan mah edan tulakan ya di luar. atuh pantes bae mamang jeung kono edan ieu. Jadi, terus ada tanya ya. Ulah di tuh cari aman. Mana ya? Itu di duyuk. Ah, Bisa mah edan di dieu mah aing sieun. ka aing di tusbol ku di dinya. Moal di urang mah. Oh, hai. Ayo, gaan. Mang, kan di poe amat lah. Ayo isi di mah edan mah di itu mah. Aing malah engke. Gua seharian ieu curiga ieu mah. Curiga nama tuh, emang normal. Ayo, tidak lah. Begini nular doang. Edan ka di dinya tadi. Emang aing kayak gitu nular. Tusbol. Ayo di dia, dah. Ayo di dia aman ya. Mana? Iya, ada tanggal tundun. Lah, aing di kebon ieu mah. Di mana? Aman nih, di mah. Ya. Tapi kula ulah dia naon kan Mang ya. Walah, Kamari gayana lah, Endi Laulin. di laut. Oh, bener poho. Urang mah kamari mah. Aduh. Kurang ya. Aduh. Jadi ya, mah ya gaya Endi Lau, artis Hongkong mah. Bisa minta kain kapan sih? Hah, artis sekalian. Oh iya, nama parah ya mah. Beusi bae gitu terjadi naon di dinya. Ayo, amin. Endi Lau jadi mah. Ya udah. Wah, heeh Mang. Walah, Kamari hees bae kula. Betul, Hees kemarin, nyukurna. tundu kamar ya mah. Hah? Tundu. Wah, tuh pantes ya. Di nu edan itu dinya mah hees bae sih. Betul bola. Gitu tah. Tah lurus gitu, ulah nunduk. Aduh, pantang ya Mang. Jadi mah artis Endi Lau. Oh, kursus di mana gitu? Hah? Kursus di mana ya? Jepang. Aduh, Jauhnya. jauh biasa. Jepang ya Mang, gua sertifikatna ge. Tapi ya, Rapih ya mah. Lulusan Akademi Cukur Jepang, Mang. Hampura, Mang. Hampura. Kumaha Hampura, Mang. Kumaha Buuk kayak rumbuk. Lu atur. Kumaha ieu udah. Kurang. Mang ya. Aduh, Aduh, ieu buuk aturnya kayak irung. Lu bersihin. irungna liang lagi teuin. Sumur. Aduh. Siap mah edan juga dikenain lah ngeuna. Mangguk mah dihareupeun. Jalah doang. Tos ya kurang dulu lompatan. Aduh, ada kudu edan, Pugu. Gimana sih dia udah ngedan. Tapi itu. Pugu aing geus ya tadi, aing keur ngael ngeunah-ngeunah. Eta nu edan mengguk bae dihareupeun aing.
Jadi keluar we boga aing. Si keluar nyaman. Keluarga tak kira aing. Jangan harap pelayan. Kacau. Aduh. Aduh. Nah, mang, mulai rapi ya, kos artis. Jadinya kos artis ya. Nangis mang lah. Kos artis non Hongkong. Hongkong. Yang di lau apa nih yang di lau lin tadi. Hmm. Oh iya, kos dia ini mang. Aduh, Coba. mantap. Mantap. Ganteng kok mana? Bisaan. Ih, atuh urang mah Aduh. cukur profesional. Ya malah kok ya mah. Uh. Nanjang deui. Oh, mau ain udah doang, Mang. Tadi. Geus boros. Ayo tuh. Geus ya, keren ya. Berduit. Terus ulah mahal lah. 20.000. Aduh, lama. Hah? Ayo cepat lah. Ayo coba barangsak amat. Ayo nuhun Bang ya. Diterima ya. Ulah kelilingan Bang ya. Ah, dinunya. Ya bangkuna ya. Apa? Ngaso dulu lah, capek. Culing. Neng, boleh numpang istirahat nggak? Silahkan. Makasih. Neng, dari mana mau kemana nih? Saya baru lihat, Neng. Cantik banget, Neng. Iya bang, saya baru pulang kuliah dari Jakarta. Oh, boleh kenalan nggak, Neng? Boleh. Boleh. Ayo, kenalin dong, Neng. Nama saya Alda. Oh, Alda. Aldi Baren kan? Jadi malu. Yaudah, saya duluan ya bang. Ya, hati-hati ya. Ruhai. Tok. Tuh, ceweknya tuh. Lu tadi gua yang dihayalkeun tuh. Tuh, gitu tuh. Dasar saya udah cokbun. Mau kemana, Neng? Cantik banget. Iyalah cantik, namanya juga cewek. Kalau ganteng itu cowok. Yang jelek mah lu, Kunto. Ampun amat ya, bobohoan. Mas Neng, hati-hati. Ada orang gila. Iya, tuh tadi kayak kenal. Itu si Codek. Pulang dari kota. Jadi gila. Yaudah, saya pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati. Apa mau